Maya po oras kabalin. Kaya tabi mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, pabyela rin mga panahon at lokal istorya. Dapat yung abalo, kapamilatanin garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap ngayon Miyerkules, November 19, 2025. Yako po ibeniginto at iti ing News Force, Pampanga. Mas mabilis sa proseso ng pamamye kareng guarantee letters sing patupad ng siyudad Mabalacat ay ni-report ng Patricia Mamangon. King Siyudad Mabalacat, mas pepabilis ing pamag-release o pamagpalwal kareng guarantee letters kay bating direktibang pepalwal ng Mayor Gel Aquino, bang asiguradong agad lang apakibatan ing pamangailangan daring residenteng manyawad sa pinansyal para king karelang kabulasan. Pepasyag dareng Mabalakenyans ing karelang pasasalamat king mabilis sa kimut ning lokal kapanibalan na makapamye kapasnawan at agarang suporta libutan dareng medical emergencies. Dinikdik ng Mayor Aquino na manatiling manimunang prioridad ng kayang administrasyon, ing kabulasan at ing kapakanan dareng Mabalakenyans, kabang ing pamagpabilis king proseso partine ning balaw sa pamagsumikap bang manatad serbisyong mas mabilis, masalese at ing pamagpabilis king proseso ning serbisyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Magdalalang galal ren kaya nakang Angeleño asinambot king robotics competition king Japan ay ni-report ng Patricia Mamangon. Galal para king Pilipinas ing inuli ning Livingstone International School Nexus Robotics Team kay bat asungkit ing pekamumunang Platinum Award ning bansa king Universal Robotics Challenge 2025 World Finals king Osaka, Japan. Peg maragul ng Mayor Carmelo John Lazatin II at ning lokal na kapanibala ning Angeles City ing makasalisayang tagumpening grupo apepakit king Gelingan at Innovation king Global Competition. Sinambut yung karelang Project Hiraya, metong a robotic system ang makatutok king disaster response, sustainability, relief distribution, earthquake at flood detection, pati namo rin metong pang recycling reward mechanism. Mi sentro king proyekto, ing kakayanan dareng kaya nakangangeleño na gawang solusyon ang malyaring pakinabang naning mabiluga komunidad. King karalang courtesy visit king Angeles City Hall, dinake dareng estudyante, ing detalye ning proyekto kang Mayor Lazatin a personal mo namang sibukan ing Project Hiraya. Tuturing ning LGU na metong yang historical win ing pangapanyambot ning LSIS Robotics Team amigtas king bandera ning Pilipinas at pepakit king Gelingan dareng Pilipino lakwas na rin kayanakan king larangan ning robotics at teknolohiya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pinuri ning PhilHealth ing maragula ambag ning media karas king pamamye impormasyon king publiko dikil kareng programa king medical servisyo ay ning report. Kinilala ning PhilHealth ing masikan na papil na ning media king pamagdake maulagang impormasyon king publiko lakwas na dikil karembayong benepisyo at serbisyo lalam ning Universal Healthcare o UHC. Peg masusyane ning PhilHealth Region 3 ing Media Forward and Appreciation Day bilang pasasalamat kareng talapamalita. Metong kareng tinanggap galaling GNN TV 44. Tinggap niya ning istasyon ning Healthcare Communication Community Leadership Award uli ning balaw sa pamangamit king Kapampangan king pamamya impormasyon o balita dikil kareng programa ning PhilHealth. Agpang king PhilHealth maraguling kontribusyon ning media king pamagpayabot impormasyon king publiko emu dikil kareng kasalukuyan na benepisyo nuni pati mo naman kareng planong pamagpalawak ning programa. Ang media partners ay sila ang mayroong competencies, no? Sila ang may skills at sila ay isang effective na communicator or bridge to the public that we intend to serve, no? Magaling ang kanilang pag-communicate, no?
they are able to translate in ordinary terms, in an ordinary conversation, yung mga pulisiya namin na technical, no, na hindi naman familiar ang public, na kami lang ang nakakaintindi kung sino lang yung sumulat. These are our own terms, and if you're going to discuss that to the media, they can translate it to a very simple, ordinary way. Partikulara si Nentro Keti ing Yakap program, ang yaman ng kalusugan program ng PhilHealth. Metong iting preventive care initiative, ape palawak iba't king dating konsulta package. Lalam ning Yakap at inang libreng pamagkonsulta, king laboratorio at panulo kawani Keti. Kaya beya mo naman ng cancer screening para king lung, liver, breast at colorectal cancers. Ito pong Yakap program, ito po yung primary care aspect of the universal health care. Kasi ang atin pong health system, according to the universal health care, no, ay isang comprehensive health system, no, from preventive, no, promotive, curative, palliative, and rehabilitative. No, so it's a cycle of providing a spectrum of health services, no, from prevention or promotion of what is a healthy lifestyle. Eya mo kano iti pisasabyan ng benepisyo. Dinikdik ng PhilHealth na yung media, maragulyang kasangkapan. Bang ipayabot ing mensahe ng prevention over cure. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga. Babiya ko po yung Maya pa oras keng GNN TV 44 Pampanga, king karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, amibayit keti king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing Menimuna at ang gangeni, manatili king pamamaya makabaldugan at maulagang balita para ka rin kapangpangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot karing kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo, king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando, ban ipabalo at idake laring programa at proyektong gagawan tamo, ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kakatamong susulong king siyudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa ingustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwidya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwidya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwidya ing Ciudad San Fernando. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya kata namang silipan ng pamanyalangi king higanting Christmas tree, king balen ng pora, king report ng Patricia Mamangon.
Paskong Pasko na, keti King Porak, kay batyang opisyal selang yan, ing higanteng Christmas tree, keti King Municipal Hall Grounds, King Barangay Kangatba, inyang November 18. Ang buhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magligaya. Maging reng sulu ang makapalibot king mismong munisipyo, lakwas lang megpasala king lugar. Bangan to apa kita mo ing sala ing lugod ang po saya na po ning Kapaskuhan. Ramdam mo naman ang Christmas feels king Municipal Hall Grounds, uling kompletong pamangan, kalupaning bibingka at puto bongbong, empanada, ube halaya at marakal pangaliwa. Tonight, we gather in the heart of our beloved town to celebrate a cherished tradition, the lighting of our holiday display. Asahan naman na maging pasyalan niya para kareng mi papamilya at mi babarkada ing Municipal Hall Grounds, lakwas at selang niya na lareng makuleng Christmas decorations. These lights represent our journey. Isang bayan na dumaan sa hamon, ngunit patuloy na bumabangon, lumalaban at nagbibigay inspirasyon sa bawat isa. Inari ang programa kapamilataning makuleng fireworks display. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilob ning 24 oras. Apat na weather disturbance ing mamapekto king bansa, muna ing ITCC o Intertropical Convergence Zone king Mindanao ang magdalang pamanuran. Kadwa ing easterlies o ing mapaling hangin manibatan king dagat Pasipiko, yan naman ing mamapekto king Southern Luzon at Bicol Region. Inya makaranas lang malisangan at mapaling panahon. Ingatluya pining shear line, iting kami sa lubong ng marimla at mapaling hangin at mamapekto naman king northern at mapilan party ng Central Luzon. Ating kauli at pangapat, yapining northeast monsoon o anging amihan, mamapekto naman king extreme northern Luzon. Pauli na niti, marimlang panahon ing araranasan. Ala namang kakitaba yung low pressure area, kilob at luwal ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen, maging parti kakipa magbalita kay King News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyo reklamo king kayo lugal, balyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kayo screen. Balyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Abe, nung atin kang libreng oras, o temo subukang bangalkal king nga parador, karenge mo na susulod na imalan. Palagay ko, marakalamanaya pelalo rin kapatagtamong alang panyali o retang kesilaban. Ipakit tamo karela atin pag dapat ipagpasalamat nienipat 36 days na mo bayo yung Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, ingadinan kayong mata sa kalidad din lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Ailben nyo lang any Miyerkules, remekala pa istorya, ketiking probinsya. Yako po'y Benny Ginto at iti ing News Force Pampanga. Balitang tutu, ing Balen, susunod.